گودروانی برومت سلام و سلامتی خودی سر و تبابه مجارم ایرو اسلامه يعني دين إسلامي جي حزة آدم كم مروفي أولي همج في خنبري أولي حتى يجي حزة محمد عليه الصلاة والسلام تمامي كديني كهاتني نبي وانا إسلام بوي ليه فيغا لسر نبي إسلامي يعني دين إسلامي قالك دولتا قبيلة عشيرة جماعتها طريقتها قالك غروبا كوما دين إسلامي پارسل کرنه حقیقتا إسلامي درخستنه قرانه قالوا إسلام چي بدا آياتا أذي ورا پارغ بكم أستعيذ بالله سورة آل عمران آياتا 19 إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم دبي gerçek din hakiki din او دينك قبول دبي لبا رب عالمي دين إسلامي peki İslam çi والإسلام إسلام معنوي الاستسلام لكل أوامر الله ونهيه بلا اعتراض تمام أمر ونهي خده بحضارة كوخ her kese bir az Müslümanım la ilahe illallah teslimi dini İslam'ı bibe tamamı emri خودی نهی خودی و خود علا گوتی امر کردی قبول بکه پک بینه به اعتراض پکی بلی بگم گو خلق دین اسلامی پارسل کردی herkes گولی خود هم دین معنی دکه هم جی دین پک دینه گلو وانا قبول دبه قبول نابه او جی با آیتا آلی عمران سوره آلی عمران آیتا حشته و پینجا خودی واگوتی استعيذ بالله قوتيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أو كسيكو جي خيري إسلامي أورجينالاوي رسلاوي أو تشتكو خداية آلا دو قرآن دا شادية و تشتكو پیغمبر مجي بحديثة حقت پیغمبر قوتيه نو درماوية نه آمویاویه که پیغمبر جی لسر ناب دین و قرآن گوتیه هاج خیری وی او کسی که دین ده مثلا لسر ناب دین تشتاد شی بکه که ویگا بحضارة او دین حقیقه همه نمایه فلا يقبل منه ودي گوتیه جی نای قبول کرنه للوی دنیا هنه کس جوابی ناده کس جواب کرنه ورا دکن او دکن جواب کرنه حقه ليه وهو في الآخرة من الخاسرين أو آخرته دجي دو خسران دي دزران دي توب آبتر دي يعني إفلاس دي ما لا يخرب والفدرة هنده خدای تعالی جار کی وحیا شاندی پیغمبر شاندی پیغمبر ناین پیغمبر خاتم الانبیاء کی چی بکه به دین حق دویجی هستی زمان تنیه به چل بجنا زواری بکه حتی دیگه هنگ انسان درکتنه خلقنا مسألة قد بيجن دروا دكن يعني عيب وني بمرن كبابي ما ككلمة ها أم وتجارات قدانت وإنسانيتي قدانت هيك المسألة قد نبي دين إسلامي الخلق يفترانك لخدي يفترانك قبل وسنا بدين خبر دا بقرآن خبر دين شو في آيات تقول دخينهم أدري فلان سورة فلان آيات أو كشيء بقرآني بنابه خودی خبر ده بنابه پیغمبر خبر ده یعنی سنابه دین خبر ده و نب قرآن و آیت خبر ده اول خودی و پیغمبر افتراده که هر یه غدبا خودی مزن جوارایه بهیویا کو امی ادیج به درسا خو پایدار و جیجه دستدار ببین و بهیویا کو امی دین اسلامی چه وقت خودی گوتیه چه وقت پیغمبر گوتیه امی پیگ بینن امو معلومات ما خزم و اخربای ما دست و دوست ما گودروانی ما ام تب امانت خدا من یا ربی